السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان عزیز ام دیساد برنامه کانوده بهاورانه امید و برنامه خود جی کلیات رساله نور جی پیوا 23 انشالله بحث یکمین ام بهاورا بخوینن پیوا 23 دو بحث و پیوهنه. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بحث یکمین جی چند هزار محاسن و خوشی ایمانی امی صرف 5 حبا ده 5 نقطه ده بکن مدار بحث و بیانی. تماشاوان عزیز ده ایمان ده به هزار خوشی و محاسن و دلالی هنه. جوان هزار محاسن و خوشیا صرف 5 حبا بتنه 5 حبا دوی بحث یکمین ده ده 5 نقطه ده حضرت استاد اجماع بیان بگه انشالله. امیجی دوی برنامه خود انشالله نقطه یکمین بخوینن که وقتی که ایمان بکه و نوا انسان چه حالی دیگره، وقتی که ایمان تنه به خوده نکه، وقتی که ایمان تنه به کفر هبه که حال وی انسانی چه حاله. امی دوی نقطه یکمین ده به هفره بخوینن. نقطه یکمین انسان به نور ایمان بلند به درت عالای الیین. عالای الیین که داره او جیک و جی بلندتر جیک تنه ده عالم معنی ده یعنی معنوی جی بلندتر جیک تنه عن جی بلند. انسان به نور ایمان بلند به درت عالای الیین قیمت کوسان زفت دکه کو پید به لایق جنته و انسان به ظلمات کفر دشمت اسفل سافلین. اسفل سافلین جی خوارتر جی اکتنه عن جی کو خواره انسان وقتی کو که نوا کفر دکه اسفل سافلین هاو قاکو قیمت جره نامینه دکه حال کوسان کو وقتی کو بکه نوا ظلمات کفر دکه حال کوسان کو بید به اهل جهنمه. لورا ایمان انسان به صانع ذوالجلال را گرید ده. ایمان انسان به صانع ذوالجلال را گرید ده. ایمان پیگرتنه نخوا انسان بخیر و ایمان گوته ده خویاد به قیمت دیگه. تماشاوان انسان افضل مهمه یعنی ایمان وکا بنیکه کی معنوی دناو انسان و خدای تعالی ده. یعنی وقتی که ایمان هبه او انسان مرف زانه کو مرف آن انسان دن مخلوق خدای تعالی نه، صنعت خدای تعالی نه، علاقه ارتباطک دناوا انسان دو خدای تعالی ده چید به. وقتی که ایمان به پیگرتنک دناوا انسان و خدای تعالی ده چید به. نخوا انسان بخیر و ایمان گوته ده خویاد به قیمت دیگره. یعنی که انسان ده ایمان هبه ایمان خویاب که هنگی قیمت دیگره دبه صنعت الهی رومت دیگره دبه نقش اسماء ربانی. کفر و علاقه دقتینه و ارتباط دبرینه جبر و قطاندن و براندن صنعت ربانی تیده وشارتن قیمت آوی و دمه صرف به اعتبار ماده دمینه. یعنی وقتی قدینه که او کفر بکه و ناوا انسانه کی آن انسان بکه و ناوا و طاغیتیا کفره هنگی او بگرتن او ایمان تی قطاندن تی اعتبار و تی علاقه دناوا انسان و خدای تعالی ده نامینه او کو علاقه دناوان دجی نمینه. تماشاوان عزیز او صنعت کل سر انسان بجویتا ایمان تی نخویا کرن او صنعتی تینه وشارتن. هنگی قیمت انسان چید مینه؟ قیمت انسان بتنه اف لاشوی اف ماده وی ناکد مینه. قاسه کدیم بیجه ماده جی جبر فانیه محکوم فنا و زواله. ماده جی بلاکو فانیه محکوم فنا و زواله یعنی ندائمیه. ماده ندائمیه. کال دنیای ده چه لدنیای ده چه کو دائمی به جعاله ماده ده و محکوم زواله یعنی محکوم خلاص بونه. و حیاتک حیوانیه ماده حیاتک حیوانیه نه اهل دوام و بقایه جی قیمت ویرا حکم و وزنک نامینه. امی وی سره به تمثیلک بیان بکن و هاکی جبوی که ام به حقیقت چیتر فهم بکن امی تمثیلک انشالله وی غاب خوینن. مثلا دناف صنعت انسان ده چاوا قیمت ماده و قیمت صنعت جهف قطان دنه جارنا مینا هفن
جارنا ماده زیده قیمته جارنا دبکو ماده کی مینا هسن قیمتا وی 5 قروشه لصنعت وی هجای 10 بانکنوته حتی جارنا او صنعت کبنار تاریخی او صنعت آنتیقا و تاریخی قیمتا وی دگل بملیونه که ماده وی نه هجای 5 قروشه تماشاوان عزیز دناوا صنعت انسان ده جانا هنک تابلو هنک رسام هنک تابلو اچیت کن مثلا سر کارتونه کی آن سر حسنه کی وان بویاخی خو شغلینن رسمه کی چیت کن او کارتون او حسن بلکی 5000 جناکه 5 قروش جناکه لبل او صنعتکار او رسام کو صنعتا خو لسر وی حسنی دده نشاندان هي کو او صنعت هي کو مليونك جيبكه نخوه صنعتك وها بناو بنيشان دما ببي چارشيا كونار فروشان ووي صنعت عجايب علاقاوي بدي چكرن بصنعتكاري وي ماهر وي صنعتكاري تبو صنعتي وي تقديم بكي جوه جماعتا حاضر دبه بفيتا مليونك بيتا فروتان قوام صنعتك يوصى طابلو يقاوصى ببنى سوقا خورده فروشان كفنار فروشان نخورده فروشان كفنار فروشان أبي كو تشتي أنتيقة فهمتكن صنعتي أنتيقة يه تاريخي فهمتكن أم ببنى جيكي وصى وأم علاقة وصنعتي بصنعتكار و بدنا كرين تشيكن أم بيجن اف تابلو اف صنعت يا فلان صنعتكاري ماهري قوتي ناس كرين يا ويه اف صنعت هنگي هيكو بفيتا مليونكي لوري ورا فروتان هما اگر ببي سوقا خورده فروشان دبكو بستاندن بفيتا حسنك ارزان فيتا 5 قروشان يعني ام وقتي ببنا سوقا خورده فروشان صنعتك يوصى او نا وي صنعتكاري ناستكن ونش صنعتي فهمتكن او علاقه كودناوا صنعتو صنعتكار ده تنبه نه چكرن او علاقه او اعتبار هنگه چد به هنگه 5 قروشا يعني بفيتا حسنك ارزان اوركرين او صنعت اتهف ورا بشارتن قيمة وي صنعتي رنامينه تنه قيمة وي تابلو وي صنعتي بچد مينه ده قيمة 5 قروشان كو هسنه وي 5 قروش که قيمة تنه قيمة ماده جرد مينه نقوى انسان جزات حق تعالى ره صنعتك وها كفناره انسان جي جزات حق تعالى ره جزات خدای تعالى ره صنعتك وها كفناره وها انتقائه هری نازک و نازنینه معجزه کی قدرته یعنی چکرنا انسان خلقاندنا انسان آفراندنا انسان معجزه جو قدرت خدای تعالی ره معجزه یعنی خدای تعالی وقع معجزه کی خلقاندی انسان کوی یعنی انسان خدای تعالی انسان جلوه اسماء خوره کریه مظهر و خویانگه وج نقش وان اسماء خوره کریه مدارو فتلونک وج کائنات ره ده صورت مثالک پچوچک ته آفیران دیه کریه نمونه تماشاوان عزیز اف در پر مهمه مدبهنک برنامه خوی دنده گوتبو دیسا یعنی خدای تعالی انسان چما خلقان دیه و کائنات چما خلقان دیه جبوی کو خدای تعالی وره ناس کرن جبوی کو بنظر انسان جی خو ببینه وان ناوی خو ببینه جلوه اسماء خو ببینه جبوی کو انسان جی خدای تعالی ناس بکن و باوری بکن ایمان بکن پیش تراجی عبادت جرب کن ای خدای تعالی انسان جی وصا خلقان دیه جی جلوه اسماء خوره کریه مظهر و خویانگه یعنی ناوی خدای تعالی اسماء خدای تعالی لسر انسان تینه خویا کرن و جنقش وان اسماء خوره کریه مدار و فتلونک جی کائنات رجی ده صورتک مثالک پچوچک ته آفران دیه یعنی انسان وکا کو کائنات پچوک بوبه و ده شکل انسان ده وره خویا کرن خدای تعالی انسان حوقا کو خوشک حوقا کو بصنعت خلقان دیه اگر نور ایمان تیکه و هندور وی انسانی و دمه تمام وان نقش معنیدار لسر وی بوی روناهیه تینه خوندن ها خدای تعالی وان جلوه اسماء خواه لسر انسان ده خویا کرن لیبل اگر کو نور ایمان تیکه و ناوا انسان هنگی وان نقش معنیدار لسر وی بوی روناهیه
به نورا ایمان تینا خوندن و او مؤمن بهش و بشور دخوینه و بوی انتصاب و علاقه ددا خوندن چوا ددا خوندن تماشاوان عزیز حضرت استاد تبیبت که یعنی خود هزار جاری جه حضرت استاد راضی به کو وان مسئله مهم وان حقیقت کور و دور وصا بخوشگاهی وصا بدلالی بجمره ددا فهم کردن وصا نویساندیه یعنی چوا ناو خدای تعالی اسماء خدای تعالی لسر متین خوندن یعنی بقد بيجي بوان معنين مينا از صنعت صانع ذو الجلال از صنعتكم خدای تعالى صانع ذو الجلال صانع معنى صانع ناوك خدای تعالى يعني صنعتكاره از صنعتم خدای تعالى جي صنعتكاره از صنعت صانع ذو الجلال از مخلوق ويمه از مظهر رحم و کرم ويمه يعني از تيما خلقاندن 30 سال بره الدنيا تنبوم 25 سال بره دنیا تنبوم آن مثلا 100 سال بره اف انسانی کو ویگال دنیا نه جسدی نوت و نه حیوانی کال و دنیا تنبون نقوا اف انسان تینا خلقاندن کیوان خلقینه وقتی کو ایمان بکونا و انسان بو نور ایمان انسان فهمت که دبه از مخلوقم خدای تعالی خالقه اوی مخلقاندیه از صنعتم وقتی کو انسان مرو لخبرینه الجسد خبرینه جعال مادی و جعال معنوی و درینه کو چه صنعت لسر انسان دهنه دنا و انسان دهنه انسان هنگه کو ایمان که وناوه بوه نور ایمان فهمد که تی خویا کرن دبه کو از صنعتم هوقا صنعت لسر من هنه نخواه صانع ذوالجلال مخلقان دیه از صنعت وی صانع ذوالجلالم او از مظهر رحم و کرم آویمه مثلا هوقا تش مرتين اکرام کرن لدنیا ده امتنه لفیکیا برینن به هزارا چشید فیکیا هنه نخواه کی وان اکرامی مد که وان فیکیا کی مرد چینه خدای تعالی وان فیکیاج مرد چینه نخواه از مظهر رحم و کرم آویمه اف حقیقتی به نور ایمان ته فهم کرن شوای غایا کو ام هاتنه و دنیا غایا کو خدای تعالی مخلوقان دیه غایا جی اوه کو ام خدای تعالی ناصب کن ام اسماء وی صفات وینا که زانبن هیم ببن و ام ذات وینا که ناصب کن پرستیش ذات وی بکن ده انسان ده او صنعت ربانی درته خویاد به بوان معنا او صنعت ربانی ده انسان ده خویاد به نخواه او ایمان عبارته علاقه صانع تعالی ده انسان ده تمام برهم صنعت اظهار دکه تماشاوان عزیز نخواه ایمان چیه؟ ایمان علاقه دناوا صانع تعالی ده و دناوا انسان ده چید که او جی او ایمان جی تمام برهم صنعت اظهار دکه ده خویا کرن لسر انسان ده تینه برچاوان قیمت انسان بی اعتبار او صنعت ربانی او عین صمدانی چید به ده میدان هنگی انسان قیمتک پرمازن دگره چما لورا انسان هنگی کو ایمان هبه نخواه انسان جناو خدای تعالی را دبه وکا عینکه او ناو خدای تعالی جلوه ناو وی اسماء وی لسر انسان ته نخویان و انسان جی بوی ایمان کود که ناو انسان بوی نور ایمان وان جلوه وان نقشه وان صنعتا لسر خو دخوینه و ده خواندن زانه کو او صنعت خدای تعالی جی صانع صنعتکاره نخواه او انسان وها حال بچوک به اعتبار رومت لسر همو مخلوقاتان دبه مخاطبک الهی مسافرک ربانی لایق جنته وقتی که نور ایمان بکه و ناو انسان او انسان بچوچوک و بحال خو بچوکه جی لسر تمام مخلوقاتان دبه مخاطبك إلهي چوا دبه مخاطب خدای تعالی حضرت آدم ورده پیغمبر شاندیه کتاب شاندیه به انسان را خبر دایه انسان د کائنات ده دناوا حوقا مخلوقات خدای تعالی انسان شوره مخاطب olarak بجارتیه پیرا خبر دایه پیغمبر شاندیه کتاب شاندیه انسان شوره مخاطب olarak دناوا تمام مخلوقات ده بجارتیه وی کریه لایق جنته اگر او کفر عبارتش قطاندنا علاقه خدایه کفر چیه تماشاوان عزیز کفر جی و علاقه کو ایمان چید که و علاقه دبرینت قطینه تیکه و هندور انسان اگر کفر تیکه و هندور انسان
وێدەمێ تەمامێ وان نەقشên ئەسمایە ئیلاهیە معنیدار دikevin nava zulûmatê nayne xwendin û nabin xwedî îtîbar lewra dema Xwedayê Teala were ji bîrkirin wan cîhetên manewiyê berê wan li xwedan e ew jî nayne femkirin. Temaşevanê ezîz wextê ku Xwedayê Teala were ji bîrkirin yani kufr bikeve nava însan ew zulûmata kufrê wan sinetê li ser însan teva diveşêre nayne xuyarkirin. Ew kufr çi bû me gotpûş xwe qetandina wê elaqeyê yani însan ku baweriya wî bi Xwedê tune be çawa bêje ez sinetê sanîê Zülcelalım çawa bêje ez mezherê rehm û kirama Xwedayê Teala me ji xwe baweriya wî bi Xwedê tune ew însanê ku kufr bikeve navê baweriya wî bi Xwedê namîne qîmeta wî jî namîne çima qîmeta wî namîne lewra hinek ew cihetê manewî yani insan bi tenê ne ji vî laşî îbaret e ne bi tenê ev laşê ev bedene cihetê wî manewî jî hene wextê ku Xwedayê Teala were ji bîrkirin ew cihetê manewî ew sinetê manewî jî têne ji bîrkirin qîmeta însan jî bi tenê ji maddê dimîne. Xwedanê wan cihetên manewiyê berê wan li xwedan e ew jî nayene femkirin yani me vê heqîqetê ji xwe got wextê ku Xwedayê Teala baweriya însan bi Xwedayê Teala tune be ew cihetê manewî jî nayene femkirin têne ji bîrkirin weka ku serberjêr dibe wan sinetên aliyên bi qîmet wan sinetên bilindî bi qîmet wan nexşên manewiyê bi rûmet gelek jê tên veşartin ew ê dimîne jî hinek sinet dîsa dimînin li ser însan ku xuya bikin û qismê li ber çava xuya dibe ew jî hewaleyê esbab û tebîat û tesadûfên pîs dibin hinek tişt jî hene ku însan baweriya wî nake bi Xwedê tune be jî nikare hinek sinetê li ser xwe înkar bike lêbel li ber çavin lewra li ber çavin lêbelê wextê ku baweriya wî nake bi Xwedê tune be wanêka çawa înkar dike wan jî hewaleyê tabiatê hewaleyê sebeba hewaleyê hinek tiştê tesadûfê dike dibe ez wisa bi sinet hatime çêkirin lêbelê dibe ji xwe re wisa hatime çêkirin yanî nava dayîka xwe de ji ber xwe ve ev tişt tev ji ber xwe ve çêbûne tesadûf dibe tesadûfî însan çê dibe heywan çê dibe ev sinet tev dibe bi tesadûfî çê dibe wextê ku kufr bikeve nava însan bawerî bi Xwedayê Teala tune be dibe her tişt bi tesadûfî çêbiye an sebeb çê dikin an tebîat çê dike heta tu bêjî têne xwarê zelîl û xesîs dibin her yek jê digel elmasê çîrsokin tu dibêqê şûşê zelûlê qurfokin qîmeta wan ancak li madda heywanî dinêre madde jî armanca wî aqûbeta wî weka ku me got di umre qelîl de di umrekî hindik de di nav wan heywanê zelîl de yekî herî aciz herî muhtaç herî xemgînê bênewa heyatek cüzî derbas dike dawiyê dirize badî hewa diçe temaşevanê ezîz yani însan ku bi tenê ji vî laşî be ji vî bedenî be ev jî bela ku madde birize bimre kes tune ku hatiye dinyayê û nemiribe yani çi însanê werne dinyayê tev dimrin tev dikevne binê erdê û ev laşê wanêka dirize em dibêjin tamamê însana dirizin lêbelê ne wisa yani laşê pêxembera yê şehîd hinek şehîda narizin lêbelê yani bi mane ku madde ne tenê em ji madde ne yani wextê ku însan baweriya wî bi Xwedê hebe ew mane heta bi hetayê dewam dike çima çimkî ew însan bikeve cinnetê ew baweriya wî nake ew îbadetê wî nake ew ti carî xilas nabin li ba Xwedayê Teala têne veşartin û li heyata ebedî de dîsa werne pêşiya însan lêbelê wextê ku kufr bikeve nava însan qîmet ji însan re namîne bi tenê qîmeta wî nake ev madde dîne madde jî heyateka heywanî ye yani ne ehlê dewam û beqayê xilas dibe diçe kufr mahiyeta însan ji wê elmasê xweş wiha dişo dike wê komira reş yani mahiyeta însan xulqiyeta însan fitratê însan asna weka elmasê hewqa bi qîmet e hewqa baş e lêbelê
وقتی کو کفر بکه و ناوای انسان وقتی کو علاقه انسان و خدای تعالی وره براندن وره قطاندن هنگی قیمت انسان دبه چه؟ دبه وقا کومرارش یعنی ایمان انسان دکه وقا الماسه هوقا بقیمت دکه و قیمتی اینا که دده نیشاندن لبل کفر کوبکه و ناو انسان باوریا خودت نبه قیمت انسان دبه وقا کومرارش خدای تعالی ایمان حقیقی ایمان تحقیقی بکه نصیب متوا تماشاوان عزیز خدای تعالی ایمان تحقیقی بکه نصیب ما و لسر ایمان رحمه بستینه لسر وی امانتی کو دایمه لسر وی امانتی رحمه انشالله بستینه و ده حیات ابدی دجی مشرم نکه حتی برنامه کادن بمینن دناوا خیر و خوشیه ده امانتی خودی بن